Balthazar et ben Ngwanga. Balthazar et Ngwanga. Ce monsieur là, Balthazar et Bong. He described as a legend by men across the globe. In his head, he's enjoying himself, he's having fun. Mbere y'ukwezi kwa 11 muri Equatorial Guinea ntihavugwaga imyidagaduro yaba y'umuziki, ruhago cyangwa ibindi byinshi, ariko ibiherutse kuyikorerwamo byarayiteruye bitereka ku karita irebwa n'isi yose. Amahano ya Balthazar tekereza gukanguka ugasanga isura y'umubyeyi wawe iri kuzenguruka ku mbuga nkoranyambaga, mu binyamakuru no kuri televiziyo, yamamaye bitari ukubera yakoze ibintu byiza ahubwo kubera amashusho arenga 400 y'urukozasoni. Cyangwa tekereza gukanguka ugasanga mama wawe ari we wugarijwe n'ibitutsi ku mbuga nkoranyambaga kubera amashusho y'urukozasoni. Tekereza none abaye yarakuriwe n'inda y'imvutsi ari gusambana n'umugabo wubatse. Mu isi yaho umuryango tubera ubuhungiro bw'ibi biyugarije, dusaba Imana ko nta numwe mu bakunzi ba Red Blue JD wazikorezwa umutwaro nk'uyu. Hirya no hino ku isi nta kindi abantu bari kuganira, bari gusaba ndetse banatakamba bashaka kunaga ijisho ku mashusho ya Balthazar. Buri wese ari guhiga aya mashusho nkaho ari umuti wa kanseri. Hari n'abari gukurikira imiyoboro y'abatekamutwe kuri murandasi ngo bakunde bayikandeho bareba ayo mashusho. Balthazar ni umugabo w'imyaka 54, arubatse kandi afite abana 6. Ni umugabo wafatwaga nk'umuntu w'indakemwa kandi w'icyitegererezo. Ariko inyuma y'inzugi z'amabanga y'ibishe kure y'aho amaso ya benshi atabona, hari inkuru yindi iteye ubwoba, inkuru yatunguye isi yose. Ibyatangiye nk'iperereza ku mafaranga arenga miliyoni 1 y'amadolari bivugwa ko yanyereje muri konti za leta, byarangiye bihindutse inkuru y'agahinda. Abakozi b'ubutasi bamaze gufata ibintu bye, basanze birunzemo amabanga y'ubuzima bwe bwite akomeye. Amashusho arenga 400 y'urukozasoni, aho rimwe kurindi rifite inkuru yihariye yo kubara. Aya mashusho ntiyari asanzwe. Balthazar yari yarafashe amashusho y'abantu b'ingeri zose zitandukanye. Hari abato, abakuze, abaseribateri n'abubatsi. Aha harimo n'abagore bo mu nzego zo hejuru zifata ibyemezo mu bibera mu gihugu. Harimo umugore w'umuvandimwe we, umusaza w'umugore we, umugore w'umuyobozi mukuru wa polisi, abagore b'abaminisitiri barenga 20. Bose basanzwe barafashwe amashusho, kandi muri ibi bikorwa nta numwe Balthazar yatinyutse gukoresha agakingirizo. Niki gituma umuntu agerageza kwishyira mu kaga nkako ko kuryamana n'amagana y'abantu nta bwirinzi na buke. Uyu munsi wa none Balthazar yagejejwe imbere y'urukiko, ahaziritswe kuva ku maboko kugera ku maguru, ategereje gucibwa urubanza ku byaha ashinjwa. Abagore benshi bagaragaye muri iki gikorwa bamaze kubona ibyo bahishaga mu myambaro yabo yo mwimbere bimaze kujya hanze. Bamwe bahise basubizwa iwabo n'abagabo babo batari babashije kwihanganira icyo gisebo kiri ku karubanda. Ikibabaje aha, hari n'abandi bafashe umwanzuro wo kwiyambura ubuzima kubera kutakira umutwaro w'iki cyasha. Mu gihe nk'iki ngiki, hari na bamwe mu bagore bagaragaye mu rukiko bashinja Balthazar kubabikira amashusho nta burenganzira afite. Iyi nkuru buri wese mu isi ari kuyivugaho ukwe, kugeza ubwo n'umuhanzi wo muri Nigeria uzwi niyo nka Davido yagize icyo abivugaho. Asubiza kuri post yagaragazaga umugore waryamanaga na Balthazar, yagize ati uwo mugabo yakubuye guverinoma yose. Ibi bikiba hashtag ya Balthazar bange ngoga ese itangira kuvugwa cyane. Ihangana n'amatora ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'imwe mu nkuru zabaga ziri kuganirwaho ku mbuga nkoranyambaga kurusha izindi. Abantu batangiye no gukora indirimbo zishingiye kuri Balthazar. Ibi byari byitwa challenge kuri internet. Les mains sur la poitrine. Et puis tu fais comme Balthazar. Uyu munsi turagaruka ku nkuru nyakuri ya Balthazar bange ngoga, uzwi ku izina rya PDD wa Afrika yo hagati. Ni Jackson Dushimimana wumva nk'ibisanzwe. Ni umugaragu w'ibyegeranyo mugezweho. Murakaza neza mu isi yo gucukumbura. Murakaza neza mu isi y'amashusho y'urukozasoni ya Balthazar, waryoherwaga no gusesera mu maguru y'abagore nabo bakaba bamusesetse muri gereza. Murakaza neza mu muryango mugari wa Red Blue JD. Ikaze. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza, byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone.
African Healing Hub yabazaniye promotion idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, tenia n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promotion idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Ngoga uzwi ku izina rya El Bero amaze igihe azwi nk'umwe mu bantu barishya benshi muri Guinea Equatoriale. Aka kabyiniro ke kahindutse ikintu gikomeye cyane cyane ubwo ibibazo by'ikimwaro byatangiraga kumvikana. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bamucishamo amarenga no kumunenga, bagaragaza isura itandukanye niyo yari afite mu ruhame kubera ibikorwa bye byihariye byatumye avugwaho byinshi. Ntabyo gutinda mu mayira twimanukira muri Afrika ku mugabane bakunze kwita uwirabura ukaba utindaye kandi utunze, umugabane ugizwe n'ibihugu 55 n'u Rwanda rurimo. Maze mu nkundire twigire muri Equatorial Guinea, igihugu cyo muri Afrika yo hagati kigizwe n'ubutaka bwa Rio Muni hamwe n'ibirwa bitanu by'imisozi miremire byegereye inyanja birimo Anaboni, Korosco, Great Robe, Rito Erobe na Bioko, ari naho umurwa mukuru Marabo ubarizwa, umurwa w'iki gihugu. Aho muri Equatorial Guinea turasanga umugabo waciye agahigo ko gutwara abagore b'abandi barenga 400 bose bagakorana imibonano mpuzabitsina ari nako bafata amashusho. Umunyarwanda ati ntawe utwika inzu ngo ayishe umwotsi kandi iminsi y'igisambo ni 40. Mu minsi ishize imbuga nkoranyambaga zasakajweho amashusho y'urukozasoni amagana aturutse muri Equatorial Guinea. Aya mashusho agaragaza umugabo uri mu bikorwa by'imibonano mpuzabitsina n'abagore batandukanye. Kenshi bikaba bari mu biro bye, rimwe na rimwe hakagaragara mu ibendera rya Equatorial Guinea inyuma. Uwo mugabo ni Baltazar Bange Ngoga uzwi Marabo ku izina rya Bero, bishatse kuvuga ugaragara neza. Amashusho y'ubusambanyi amagana yasakaye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umwishywa mukuru wa Perezida Theodore Obiang Nguema uyobora ikigo cy'imisoro muri Equatorial Guinea, ari kumwe n'abagore n'abakobwa b'abaminisitiri, abayobozi n'abasirikare bakuru. Aya makuru tuyakesha ikinyamakuru The African Report n'umwanditsi wacyo Matthew Oliver mu nkuru yanditse ku ya 5 Ugushyingo ku 2024 agana saa 3:49. Salomo umwami wa gatatu wa Isiraheli yategetse ahagana muri 968 kugeza muri 928 mbere ya Yesu. Bivuga ko yari afite inzu y'abagore igizwe n'abagore 700 n'inshoreke 300. Aho ni mu bami ba mbere igice cya 11 umurongo wa 3. Mu bagore harimo n'umukobwa w'umwami wa Misiri ndetse n'abagore bakomokaga mu moko y'Abamowabu, Abedomu, Abasidoni n'Abahiti. Aho ni mu bami wa mbere igice cya 7 kugeza ku murongo wa 8 ndetse n'igice cya 11 umurongo wa 2. Mu mateka y'isi niwe watunze abagore benshi ndetse nabo baryamanaga. Ikibazo cyo kwibaza, ese ko Salomo yari umwami akaba yari yemerewe buri kintu cyose mu gihugu cye, uyu mugabo we ngo ni Baltazar Bange Ngoga waryamanye n'abagore 400 ni bwoko ki? Ese ni muntu ki? Baltazar Bange Ngoga Vomo yabonye izuba ku wa 15 Werurwe 1970. Ni umugabo w'imyaka 54 n'abana 6. Ni umunyapolitike n'umudiplomate muri Equatorial Guinea, akaba yaragiye akora mu myanya ikomeye mu butegetsi bwa Equatorial Guinea. Azwi kubera akazi kenshi yagiye akora. Yakoze mu nzego zirimo nko kuba minisitiri w'intebe wungirije, minisitiri w'ububanyi n'amahanga na minisitiri w'ubutabera. Baltazar yagize uruhare mu miyoborere ya politiki ya Equatorial Guinea. Ashyigikira ishyaka rya demokarasi rya Equatorial Guinea PDG riyobowe na Perezida Theodore Obiang Nguema Mbasogo, umwe mu bakuru b'ibihugu bamaze igihe kirekire ku butegetsi muri Afrika, banavuga ko bayoboza igitugu. Baltazar azwi cyane kubera uruhare rwe mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga no guteza imbere politiki z'igihugu cye imbere no hanze. Akenshi yibandaga ku bikorwa by'ubukungu, imishinga y'ibikorwa remezo no gushimangira umubano wa diplomasi cyane cyane n'ibihugu bya Afrika n'iby'Uburayi. Baltazar yarakuriye ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza ku mari, National Agency for Financial Investigation. Inshingano ze zarimo kugenzura amategeko n'igenzura ry'imari ryari rigamije gukumira ibyaha by'imari nk'iyezandonke no kurwanya ruswa mu buryo buhuje n'amategeko y'imari yo mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga.
Abamutaye wakajwiga ni umugani ukunze gukoreshwa cyane iyo umuntu yakoze ibyaha bakamuta muri yombi. Ubwo ni ukuvuga kwegeranya amaboko, amapinga agakora akazi kayo. Gusa Baltazar we bamuboshyebuka, amaguru barayakanyaga ngo atavaho yiruka. Umunyamakuru Adenkure Suleimane wandikira ikinyamakuru punch.com kuwa 5 Ugushyingo kwa 2024 abagize atya yicaye imbere ya mudasobwa ye n'amakuru ashyushye avuye muri presidence, intoki azerekeza ku matusha ati: umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iperereza ry'imari mu gihugu cya Guinea Equatoriale Baltazar Ngoga yatawe muri yombi akekwaho gufata amashusho y'abagore b'abantu bazwi mu gihugu asaga 400 bakora ibikorwa by'urukozasoni. Mu mwaka wa 2024 Baltazar yahuye n'igenzura ry'amategeko ndetse n'amakimbirane mu ruhame. Ni nyuma y'ibirego byamushinjaga ruswa ndetse n'imyitwarire idakwiye. Ikibazo cyagaragaye mu iperereza ry'inyerezwa ry'umutungo w'igihugu ry'amafaranga arenga $1,200,000 by'amadolari ryakorewe uyu mugabo w'imyaka 54. Bikaba byaratumye hakoreshwa igenzura ridategujwe yaba mu rugo rwe, mu biro bye ndetse no mu bakozi be ba ANIF. Undi munyarwanda ati: ntando rivugira ubusa imusozi. Ibyo guperereza inyerezwa ry'amafaranga babitaye ishyanga. Amaso n'umutima yerekeza ku mavideo basanze ku masede menshi no kuri mudasobwa ye. Abasanze amashusho ye mu bikorwa by'urukozasoni hamwe n'abagore 400 barimo mwishywa na mushiki wa president n'ibindi bikomerezwa bikomeye muri Equatorial Guinea. Iyi raporo yagaragajwe n'ubushinjacyaha bwari mu iperereza. Babonye video zisaga 400 z'urukozasoni aryamanye n'abagore batandukanye, ibikare, abakiri bato, abakuze, abakobwa, abagore bafite abagabo, ubwoko bwose bw'abagore bakoranye imibonano mpuzabitsina. Kwa 8 Ugushyingo kwa 2024 umujinya wo muranduranzuzi wuje uburakari no kwizera umuntu akagutenguha. President wa Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo yashyize mu bikorwa itegeko nimero 118 irishyiraho iperereza ku byaha nta kuzuyaza ku muvuduko w'uburakari ungana n'100%, ahita yeguza Baltazar ku mwanya w'ubuyobozi mukuru w'igihugu cy'iperereza ku mafaranga nk'uko itegeko ribivuga. Baltazar bivugwa ko yafashe aya mashusho abifashijwemo n'abo bagore ubwabo, bikaba bimurinda kuba yahamywa n'icyaha cyo guhohotera abo bagore. Muri ayo mashusho agaragara ko imibonano mpuzabitsina idakingiye n'abagore batandukanye, harimo abagore bashakanye n'abantu bakomeye kandi bazwi mu gihugu ndetse n'abagore b'ibyamamare n'abafite ijambo muri Guinea Equatoriale. Bitangazwa ko nibura harimo abagore bagera kuri 20 b'abaminisitiri. Amwe muri ayo mashusho yafatiwe mu byumba by'amahoteli, mu mazu, muri za toilette, mu mashyamba n'ibihuru ndetse no mu biro bye ku kigo gishinzwe imari. Mu cyumweru gishize Vice President Obiang yabonye amashusho y'urukozasoni yari arimo arasakara ku mbuga nkoranyambaga maze ategeka ibigo by'itumanaho kugabanya ikwirakwizwa ryayo binyuze mu kugabanya internet. Gusa ntabwo byakunze, abahanga mu kureba filme bari bamaze kuzitereka muri telefone n'amamashini byabo. Ijambo download niryo ryavuzaga ubuhuha muri iki gihugu nk'uko abaturage ba Equatorial Guinea babibwiye ikinyamakuru cya AFP. Nyuma y'amakimbirane ashingiye kuri ayo mashusho, umushinjacyaha mukuru wa Equatorial Guinea Anatolio Nzanga Nguema yabwiye televiziyo y'igihugu ko niba bwana Baltazar asanzwe afite indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina azakurikiranwaho icyaha kigendanye no konona cyangwa kwangiza ubuzima rusange ku bushake. Abahanga mu guhanga no guhangana n'amage bahunga amahanga munga, Rumagano we yungama ati: u Rwanda ruzira umwaga, amage nk'aya arakagwa ishyanga. Undi nawe araza ati: abo umwaga tukisha bose. Uretse gato nyumvira ingamba zafashwe nk'uko tubikesha Wedaera Chiberushi wandikira ikinyamakuru cya BBC News. Vice President Teodoro Obiang Nguema yavuze ko abakozi ba leta bazafatwa bakora imibonano mpuzabitsina ku kazi bazahagarikwa kuko ari uburangare bukomeye ku mategeko y'imyitwarire. Yanasabye gushyira za kamera z'ubugenzuzi mu nkiko no mu bigo byose bya leta kugira ngo barwanye ibikorwa bidahwitse kandi bitemewe. Itangazo ryaturutse mu biro bye ryavuze ko icyemezo cyafashwe nyuma y'amashusho yasakaye yangiza isura y'igihugu. Abayikojeje ku rubuga rwe rwa X rwahoze ari Twitter acitekada: tugiye guhagarika by'agateganyo abayobozi bose bagaragaye bakora imibonano mpuzabitsina mu biro by'inyubako za ministeri za leta. Bwana Obiang yongeye ko leta igiye gufata ingamba zikaze kuri iyi myitwarire kuko ari ukugambanira amategeko y'imyitwarire ndetse n'amahame agenga indangagaciro rusange. First Lady Madame Constancia Mango Obiang yararakaye cyane kubera iki gikorwa yise embarrassing, giteye isoni. Yagaragaje akababaro ke mu nama yagiranye na Minisitiri w'Intebe Manuel Sanswe ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubuzima. Nuko nimva umutima nyinshi zuje agahinda araterura agira ati: ibyabaye ni skandali y'imyitwarire mibi yageze no hanze y'imipaka yacu kandi ikabiriho igira ingaruka ku isura n'icyubahiro cy'umugore wo muri Equatorial Guinea. First Lady Madame Obiang yabivuze mu itangazo yashyize kuri Facebook.
abatazi icyo First Lady bisobanuye nimugire ikibazo. Red Blue JD ihari ku bwanyu ngo usobanukirwa akantu ku kandi. First Lady umugore wa mbere mu gihugu, ni umugore w'igikomerezwa mu gihugu, umugore wa president, akitwa umugore uhiga abandi kuko nta wundi wahabwa iryo zina uretse we gusa. Uhiriye mu nzu nta dapfunda imitwe. Christelle Nchama, umwe mu bagore bagaragaye muri video zibanga za Baltazar, yatanze ikirego ku ishami rya gendarmerie y'igihugu rya Marabo, ingabo z'igihugu cya Equatorial Guinea, nk'uko Rio Equatorial Guinea bitangaza. Christelle mu kirego cye yavuze ko yari afitanye umubano wihariye w'imyaka 4 na Baltazar kandi akaba yumva afite isoni kubera amashusho yagiye hanze ku karubanda. Yavuze ko Baltazar yamubeshye akamuryarya nk'umusore wese uri gutereta ku buryo yamwizeye akamwimariramo, kandi ko mbere yawe yangaga gufatwa amashusho mu gihe babaga bari gukora imibonano mpuzabitsina. Gusa igihe kimwe yaramuretse arayafata yizeye ko ari buze kuyasiba. Christelle kandi yasabye ubuyobozi ko bwamusabira Baltazar kuzamwishyura ibyangijwe n'ayo mashusho y'urukozasoni yagiye hanze. Ni inkuru dukesha Tyro Shinoroy, umwanditsi w'ikinyamakuru The Cab Lifestyle. Christelle Nchanga yinigura agira ati: natewe isoni n'icyubahiro cyanjye n'ishema ryanjye, ndashaka kumenya aho aya mashusho yaturutse n'impamvu yayabitse. Ajisha igisabo ntawe uhatera ibuye ni umugani ukunze gukoreshwa mu muryango nyarwanda usaba umuntu kwigengesera mu bikorwa byose akora, bakaba babigereranya no guha agaciro ibikomoka ku nka nk'amata. Uyu mugabo rero we yateye ibuye da, abagize atya aryamana na mushiki wa president adasize n'umwishywa we. Umwana wo kwa Mfizi yakarigiye ati yijombye urwara kunda da, nkaho bidahagije abayikarazi no ku bagore 20 b'abaministre, umugore w'umuyobozi wa polisi mu gihugu, umugore w'umushinjacyaha mukuru, tutibagiwe ko yagize atya agasasanwa n'umugore ufite inda y'imvutsi da. Umunyarwanda ati imbebe uko yabiri kose niyinjangwe. Uretse yumvira gashyano umunyakazi Baltazar yakoze, yivugira ko yafataga aya mavideo yabanje kubibwira uwo bagiye kuryamana. Ese ubundi aba bagore bose yababonaga ate? Uzigitangaje ngo nuko umwe ku wundi mu kunoza amabanga y'abashakanye bitabasabaga kuyanuza n'abo bashakanye, babisabaga Baltazar akaba umwami ukora ntibakore. I Kigali niho hari gahunda yimirijwe imbere igira iti Kigali wisheye, no muri Equatorial Guinea barasangira da. Iyo umugore umwe yasozanyaga na Baltazar yaganirizaga mugenzi we akura ibyishimo, nawe ati ukahandangira. Biva kuri umwe bigera kuri 2, 3, 4, 5 birakomeza biruhererekane bigera kuri 400. Mu gihe abantu benshi ku isi bagaragazaga ibitekerezo byabo kuri uyu mugabo wubatse VDM, Very Dark Man. Amazina ye nyakuri ni Martin Otse, ni umuntu ukomeye muri Nigeria uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga, yatangaje ikindi kintu gishya gitangaje. Uyu munyamakuru w'umunyanigeria ukomeje kwigarura imitima ya benshi ku mbuga nkoranyambaga, akaba ari nawe wabanje gutangaza amakuru kuri Baltazar Bange Ngoga, avuga ko umugore we mwiza ashobora kuba yarabigizemo uruhare, ndetse ngo hari byagaragaye ko yari mu mubano wihariye n'abandi bagabo. Mu kubanza kwigira nyoni nyinshi atazi ko byamenyekanye ati nywe, ibimenyetso bije amarira yaswa nk'imvura. Ndi Dubai nihagarariye nishimye cyane kubw'umugore wanjye, ariko inshuti zanjye zingaragariza aya mashusho atari mu ntekerezo zanjye na gato, ndetse no mu nzozi zanjye. Ntumbwire ko uzi uyu mugabo ngo ni Baltazar, umubwira ngo aguma kuryameho ariko kuruma amatwi yawe, ikintu utigeze umbwira gukora na rimwe. Abagabo baraka umujinya barawunganya intare, araca wambaye ndakurahiye. Cunga neza nawe wasanga umugore wawe, mushiki wawe cyangwa mama wawe aziranye na Baltazar. Nihitiraga dawe ntihagire umputaza. Baltazar Bange Ngoga Avomo niwe mugabo wenyine ku isi uciyagaye guko kuryamana n'abagore benshi kandi bazwi bose mu gihe gito, nyuma y'umwami Ngwe Nyama King of Eswatini, Muswati wa gatatu, uzwiho gutunga abagore benshi, n'umwami Salomo watunze abagore 700 n'inshoreke 300. Gusa icyo Baltazar abarusha nuko bafite amavideo yabo bose bari gukorana imibonano mpuzabitsina. Uyu munsi isi yose ihanze amaso muri Equatorial Guinea ku bwa Baltazar, uri guhabwa igihembo cy'umugabo w'abagabo ku isi nyuma yo kwisasira abagore barenga 400 n'abafana be ku mbuga nkoranyambaga. Abandi batangiye no gukoresha inshinga yitwa Baltazar ngo bisobanuye kurongora abagore benshi. Aha, bamwe bati nta cyaha afite, ni umwere akwiye kurekurwa kuko se we washyize hanze ayo mashusho, ikindi kandi ntawe yafashe ku ngufu kuko bari baziranye. Ngo byose byatewe n'ifuye rya bamwe mu bayobozi bakuru bitewe nuko yisasiraga abagore babo. Nyandikira muri comment ikintu waba wigiye mu nkuru ya Baltazar. Ni Jackson Dushimana wumva nk'ibisanzwe. Mbifurije ubuzima buzima, ibyo kurya n'amafaranga. Mugume mu muryango mugari wa Red Blue JD. Ibihe byiza.
Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza, byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. African Healing Hub yabazaniye promosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, African Healing Hub mwakunze cyane nk'igisubizo kuri izo ndwara zose yabazaniye promosiyo idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura bakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. African Healing Hub ni inzobere mu by'ubuzima. Bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Red Blue JD.